nareko loki masempo daleta engkasih di amalan pura nafak guru ka ya naritu andre guru tak ke asadiah ya riwatuku ya naritu mak guru dan bahkan alhamdulillah sere arek guru ta pura pau ye setiap pura ki masuk pada subuh usahakangi nareko pura ni toma sikiri janta macaipa nareko manoko beneta nasabat tidak mungkin manoko makun raye aku dek tasaparngi lalena betul tidak bu iya tomi tu nama cai makun raye nareko tasaparngi lalena we ni gaje dek nama cai nareko tolo na je mak balancahe na de gaga mujama apa engka tongoto hatu tahu nauzubillah mapak boting sebelah kanan bali bolana melisi warna kamumu mapak boting sebelah kiri melisi warna onyi kalamangan iya ro biasa kesuali namo sarojaina dek tuh nawaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat yang sempat hadir pada malam ini, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa dan seluruh staf jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para pemangku adat, pemangku syarat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim yang insya Allah senantiasa setia menghadiri setiap masjid-masjid. Dan mudah-mudahan pada engkau manaki ia naritu na'alifang Allah Ta'ala adisi disingan gangkana engkaki ia naritu lolongan syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aki as-samunrinna fang Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayah wa surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum watamai ia naritu hikmah maulid pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, lebih marioloka milo dampeng akitu matuaku silusreku ia engkai hadere nareko misalnya matu engka ia naritu bahasaku dek tafahangi ia regade nasifahat tawih nasaba nomor sebi ia tu bahasana atau wajoe si bawa atau si drap kadangkala engka perbedaan. Yang kedua magai ia naritu na engka kak milo dampeng Bapak Ibu nasaba ia ternyata ka ogi jadi maderi tu bentuk-bentuk mofa bahasa ogiku yang kalingah karena saya sebenarnya Bapak Ibu asli orang Bulukumba. Ki Bulukumba bahasa konjo. Nah inapa nih ia tu
bahasa konjoe Bapak Ibu, kadang engka fada-fada tepungenna bahasana tau ogie, tapi si salah betuanna. Contoh, ia tuh narik koto makeda liter, ola ya, ola. Aki wajo maderi kitu makeda bang, siaga bang, misalnya kan, ya rega siaga bang. Sementara ko makedaki ember, ia tu ogi makedaki panting. Tapi aki bulu kumba Bapak Ibu, ako makedaki litere, pantet tu nafau. Jadi nareko engka misalnya kebetulan joka kibulu kumba nama kedai pun nana bola misalnya taman nasu 2 panting, berarti 2 olah itu ya rega 2 bangku makade wajoe. Jadi ajak tamaselan makada aman Muhammad ega paje tulok nanasu 2 panting. Padahal ini cuman perbedaan bahasa. Jadi makanya ia tuh nareko engka di kampung napa wattamai, termasuk ia sebenarnya saya sering masuk daerah Sidrap Bapak Ibu, tapi lebih sering ke Tandruk Tedong dan sekitarnya. Tapi untuk letuk kue maderi si semaliwem mak, Joka Pinrang, Mamuju, bahkan Kota Palu. Tapi untuk singgah di sini napana iya watame agak sih senang. Napoda muka je bapak onna. Tok dampulu amparita. Ya, jadi mudah-mudahan silaturahmi malam ini membawa berkah. Amin. Oke, Vale tarwat tamai ia naritu ceramaku, cuman ia tuh kadangkala Bapak Ibu nareko matengai kak macerama upoji ugara-gurai ia ro jamaah makadabu Ibu tak dampeng ngekapak mage na upoji ugara-gurai jamaah. Nasabah ia tuh sebenarnya jamaah nareko marengkali ngacerama 2 rupa. Engka maderi ia naritu kado-kado. Nasabah mafahangi ceramai. Tapi maderi to engka tau kado-kado. Iya mani iris sengi makadam tau matin rupala iyo lota masuk mani be elona. Jadi tak dampeng ngekak ya. Engka aman nama kadawe manangka je iya ustaz boleh saluk jampu wajo tuligor nagurai mani ya cakik matindro bu nasabah ya tu nareko weni makwehe we anya mengenna mapalempu apalagi engka tu maderi ibu-ibu na pujilan ya rofakelong kindo siar we nama teko to na pole mapasa de gaga nalufai masuk pajang niso. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, salah satu kebiasaannya bahkan sebelum ia kak mancaji Nabi, bahkan sebelum ia naritu napubene ia naritu itulah Siti Khadijah aga maderi ia naritu zamanna Bapak Ibu. Pada moto idik mega mak dangkang. Tapi subhanallah ia roh Nabi tak Bapak Ibu engka ia naritu pelayanna Siti Khadijah itulah Maisarah. Ia roh Maisarah Bapak Ibu riwatunna itanaiki Siti Khadijah makada magaga batena mak dangkan nabita. Ibu
Magi na iya ubahas masalah makdangkan nasabak wita faasak kue. Berarti tidak menutup kemungkinan mega pak balu. Tapi tak dampeng kat di pak engka amana matu tersinggung. Deto tu gagak kataku mas singgung kasih. Tapi kalau ki paling tersinggung bawang itu. Apa nah? Makome tu pacar mai. Betul tidak bu? Oh jelas. Riwayatuna itanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itanai ia naritu Maisarah aki Siti Khadijah makadam magaga mate nama dangkan Nabi ta aga nase Maisarah de neng kakak mita tau mak dangkan naliwe lempunah jadi liwat tu malempuk ya ro Nabi ta bapak ibu ibu nareko melok kimala ia naritu sifatna Nabi tak nasabak jokka ki Imam Mauli usahakan tala ia nomor sek di sifat malumpu ia tona tu sabakna ibu na engkai nareko engka Mauli madari engka tetok burak ki masiji kira-kira ibu nareko makutana ka maga kira-kira natanya po kaluku itiwi tamak masije eko to Mauli. Engka na mesak mak kadawe matana ustaz. Padahal maga ia naritu sebenarnya nama dari bura ipatama aki masije nariko engka to Mauli. Nasaba salah satu sifatnya ia tu bura malempu. Nareko kiwajo de neng kakak mitaya engka burak mak jekko batanna mage ku sidrap engka ga mak jekko batanna de to gaga to subhanallah ya tona tu nala se dia to matwata riolo wedding ammani ya cinrolai sifatna ya tu burae malempu. Tapi ia tu si je saya sak makko koi pak dangkange ternyata je pak dangkak koi kampunge waseng korumi mabela. Ia ro biasa engkai uruntu nareko engka pak baluk baju deto ga pak baluk baju kue. Dapat dampen ikon kana ternyata idi waseng. Biasa ia uruntu nareko engka pak baluk baju. Madari tu kol lalo ni iolona tokona aga naseng. Agak tu nila yeli lepa mai nareko lepa tongan ni iro pangalie biasa tu makutana ni iro pangalie tabe siaga hargana iwa juta makkedani misalnya pak balu wi sanua 500 pak kadang 500 pak kadang berarti di mo pa itawa. Nasaba alena moto makkeda 500 pak kadang. Matawatongan ni pangalie. Aga nasa pangalie. Tabe wet diga 250. Ada biasa papubalina saisa pak balue. Deva jet narate modalakna. Depa garek na hati modalakna. Maka day kasih pangalia. Nasi korotomi kasih duiku. Wadi ga nasa 250. Dampe ni nasa nga repak balu nasabak namo kasih modalakna deto narate. Padahal kasih pangalia. Ya metomi garek kasih uak duina 200 metomi 50 terpaksa medde. Pas medde pangalia. Gora apa pak balu tabe talan balik. Mana kalau makada talan ni nak namu gere modalak na deto narate. Berarti engkau sebenarnya saruna. Tapi maderi tu engkau pak balu aga naseng belepat tuo ustaz. Bele patuo sama nadik na tuo kodit nama bele terpaksa lesur pangalie nau kata setna
Nagetem mesuk duina. Siaga onak duina pangelia bu 250. Nagetek duina telu lampak duit celah. Pak balu pak beleng pangeli pak beleng. Pekogi kira-kira lo mak baraka agagai. Makomoto yang naritu maderi yang naritu nariko engka pak balu gola kesi. Aga nasa maderi pak balu gola kesi Tabe 10 ena sebu si bang si ola si liter makrasi ki si liter ko 10 ena sebu si liter si sena anu de na kan sebenarnya apa na batena mako maliter na pakrono ilimanna seharusnya ibu akada bahwan nih 10 ena sebu si buku gana toiga si litere ya regana de tetei halala mak baraka makomoto seharusnya onna ya tupak baluk wajue seharusnya akada aki ibu de pakasi umelo balui nareko 250 de pah tapi nareko madde imatu ya repangaliat tapa melo ki balui kan onak mito mita makada de pa umelo tapi nareko madde akadani lo nak balui aru de tamak bele asana subhanallah ibu ia tuh sebenarnya ibu persoalan dalle anu purana patenti nifang Allah Ta'ala temang kiki mak belek. Nasabah ia tufang Allah Ta'ala insya Allah tidak mungkin engkau ngopi napa tua akalibok na tanah narekodek mito nagaga dan letak betul? Makanya rogiki nareko engkau tahu tuli bele mana aku makdangkan bahkan maderi engkau tahu gara-gara dalek nasapa asogiran nasapa nasamanna majaki padanna rupa tahu maja aki sedepena onro nama balu deto gaga kue si benci bali-balukna deto gaga tongomwa coba gare lokas sapai matan ratu kengka kue si benci si depena mak balu matan ratu kengka si benci maderi itu tappa mau so tapana ko itu jumatai tega nih tahun we de gaga mbo na yang itu je tahun nak kue kampung makasimana matan raje makada makasimana kue tahu macahaya mana tahu tambo tapana macahaya apa engkau cahaya lampu طلع البدر علينا من ثنيات الوضع وجب الشكر علينا مدان Masya Allah, alhamdulillah. Tabe ibu, yarko toma macerama kue kampotai na sabak na pakutama tas siaga menek na poji. Siaga 2 jam, 3 jam hamak kue. Lo na narenek bapak iye. Tapi iya pak, na mau 3 jam utang bungi to, yang penting deto na cau jamaah. Apa na iya tuh sebenarnya jamaah nareko cau ni marengkali ngacerama matan ramoto. Iya tuh nareko napa marengkali ngacerama jamaah ibu. Weh makasilan ratu sulekana. Tapi si senah
20 menit mak bicara paceramai maderit ni tu engka titik ni alen. Aku pura si kanan dapat titik nagilis situ sebelah kiri. Salah cek dek matuk lingeling. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ia tu nareko persoalan dalle. Yakin metoka ia makada ia tu sebenarnya dalle puranator fang Allah Ta'ala. Drogi ki ibu narekolo kisi salah-salah pada tak rupa tahu gara-gara asap parut dalle. Ibu, lokak makutana pura ki gemita cicak tongoka matongotongoka pura ki gemita cicak pura to iya ro cicak bapak ibu aga andrena namo coba nareko akaleng ifake pasti makedaki pekogi carana iaro cica ewet dinanre namo sementara iaro namo lutu toh iaro namo lutu sementara iaro cica dena oleh lutu engka kakoi puramita cica lutu aku engka kakoi cica lutu maka betaki lari. Aku akaleng ifake. Tidak mungkin iaro cica oleh mesok nasaba iaro andrena namo na iaro nama lutu. Salah cek de seandainya naule mete iaro namo na poda sisa kapat cica namo makada kacian delo lo toka nanre na de naule lutu alena. Pada reken nalau na tahu to nareko engka tau malelung na de no le malelung yerta alelu ko mai alelu no mai aro tapi tanranna akuasanna fong Allah Ta'ala bapak ibu engka toi ga olok kolo engka toi ga tanatan bahkan tau fong Allah Ta'ala mana tanggungi dalekna subhanallah akoromotoi kasih iaro cica makalolo aki dindingnya tappa mak depek namo yang rini kisi cae ia tona tuna engka elong makada cica di dinding diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap subhanallah. Aku ini Pak He, aku ini Ibu He, wediki malah akal rafangan, maka rezeki itu tak akan tertukar. Betul? Makanya ajak nata macai nareko engka tau mekbu apa misalnya mekbu ki garadu terus mekbu siaro sida petak garadu apa engka tu madare makro tappa macai mekbu toy ini mak balu toy acana nasabak namo to mak balu iya roh nareko dalle tamito tete motoi jok kaki ini pangelie subhanallah yakin saja ia itu nama resak kamase loki engka dalle tapi dek tamelo kedo apa engka tongo to hatu urwane narek tak dampung kak di pak ternyata ini wasen tak dampung kak engka aman nama cai mabela tu nenekku kadang-kala kan engka urwane aga nasen apalagi tu urwane pak ibu nareko tuda ni akile golegona ia rega kaderana nama tolek naswali mapelo di kue nama pelo nang katoni kopi santunna pasti man nawan-nawan aga nawan-nawanna salah satunya aga nasen peko gero carana di wet ditoi isele otoy fada-fada tau peko gero carana di wet ditoki
mak bangu bola fada-fada bali bola ada cantik na bolana. Dek mari gaga mandawa-nawa mak koki roh. Tapi harus toki berusaha. Nah sebab tidak mungkin tapabosi ulawang ia rolangi. Apa engkau tongoto hatu kasih urane fuang Allah Ta'ala liwat kutunah manokok bawa bini nah makanya maderika ia makada tak dampung kat dibu siapa tok lakai tak na tuju ajak ta macai pa nareko manokok beneta nah sahabat tidak mungkin manokok makun raye aku dek tasaparngi lalena betul tidak bu? Ia tom itu nama cai makun raye nareko sabta saparngi lalena ni gaje de nama cai nareko tolok na je mak balancahe na dega gamu jama mapaloki lagi na belum tentu engkau asale apalagi kau menroma memang tinro kuntu si senam moto tapalo man retunu bale yegeje astaga apalagi makokoi aga je de nasohi masoli manang agagai bokae na bawa tak 2 liter maderi 40 sebu engkani jokka ki pasae masoli langre makokoi balewe dalek nareko runtuk ki bale makesi-kesi na 20 sebu rata-rata makokoi 50 pas sebu na makesing 10 manusia memandang nama kami terasi maliki lanung dasi kena jadi agak apalagi megatoni mapigau balik bola loki joka masolo ki keluarga deh masih rime menik ke 50 sebulan sana coba-coba nih gare ifata mampak betin napa 50 coba mutimir napa mu na cerita letuk mate hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ibu, loki ga masempo daleta. Nareko loki masempo daleta engkasih di amalan. Pura nafak guruaka ya naritu andre guru tak ke asadiah ya. Riwatuku ia naritu mak guru dan bahkan alhamdulillah sere arek guru tapura pauye setiap pura ki masuk pada subuh usahakangi nareko pura ni toma sikri tabacai suratul waqiah inapa ni nareko naratei wa taj'aluna rizqakum annakum tukazibun elok ni tu capu ya Suratul Waqiah ya usahakan taolingi pi kafe tu ya taolingi pi kafe tu tabaca ya setiap tabaca pi kaciceng taman niat na kilalen na ati tak makada puang nareko engkamo fi kilangi edaleko panorna nareko engkamo fi kita naik paingreken na nareko mabela mopi pacaweken na nareko masusai alo mo ngeka nareko cek de mopi tatambai ngeka nareko engkai ia naritu makura pacing ia rega haram tapacing ngeka dan yang terakhir tailau akifang Allah Ta'ala puang tapak baraka kekak kasih ia ro dalle talika insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu engkai manre bali bolata manre motoki engkai ia naritu meli kendaraan bali bolata mudah-mudahan nalomo-lomo ngetoki ia tufang Allah Ta'ala meli kendaraan amin ya rabbal alamin subhanallah. Jadi coba kita amalkan ini Bapak Ibu. Cuman ia mitu resak na nareko pamula-mulanya melo ia malkan ia Suratul Waqiah nareko misalnya napa melo ibaca kan malampe-lampe noleh tu mai taita baca tapi insya Allah nareko lancar toni tu detona tu nama ita karena ala bisa karena biasa subhanallah apalagi nareko ibu-ibu majelis taklim we nanggap biasa wita ko mengaji bawang apa iya ro zaman-zaman nameto yang penting aja tahu si bela maka hura ki mengaji idik motor si curita
Aha mega to ibu majelis taklim ngale mana to si Andre. Awe ajak lalu ibu. Apalagi biasa tu engka ibu majelis taklim tak dampeng kat ibu ternyata koi waseng. Biasa tu engka man nak ko madde ni fole mauli majak korban itu ya. Masa ya roh majelis taklim naleng panting napa ini deh. Iyo mbong ko joka ko masih ji ko retoleko. Tapi dek mari gaga je nareko engkami mamua pak ratai tapi engkami toje panitia ternyata koi panitia waseng ale nama to mapano ale nama to semua hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bu. Yang kedua, aga wedding ianaritu ialah contoh aki watakalena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ianaritu makesilan yaitu Nabi tak jiwa sosialnya. Tege wedding irita makada iaro Nabi tak makesilan jiwa sosialnya Bapak Ibu. Terutama nareko engka ia naritu sahabat Nabi tak malasa. Ia tu Nabi tak ibu Jokamoto itu neita tau malasa. Ibu Jokamoto ki gamita tau malasa nareko engka bali bola tak malasa. Ibu aku joka kimita tau malasa. Engka tu siare are Pak harus diperhatikan. Nomor sedih, nariko joka kimita tau masa, ajak lalu Bapak Ibu. Nasaman na idi mi meluk tambai lasana tau malasai. Apa mega tu tau joka mita tau malasa makor modelekna? Contoh, misalnya ya, iya tau malasai kebetulan bor babuana, bor babuana. Maderi engka tau joka celek tau malasa dek paje natudang tapa aga nasem Kowita je ialah satta he. Pada sisi je wita ya ro sepu siseku ya romatewi. Telung ngeso bawana kenal sana. Boro babuana mati tuni. Hama. Mesa kasih iya roto malasai. Tapa makadang bicara di umum joka. Mana kerja tapa irifal seharusnya akadaki Bapak Ibu. Sak barak kisilus sereng. Sak barak kimure. Wih mega mua tau malak de pilasan nana yehe. Alhamdulillah sehat ni paimeng. Aro makro bati tak mapau. Aja tu si bela makra Muhammad. Kau tembo malampe sungo membawa penggumuliwa mau pie minggu. Astagfirullah. Yang kedua, narikoto joka mita tau malasa Bapak Ibu, ajak lalu nama Raja Kutana. Apa megatotu tau joka mita tau malasa sama anak wawancara. Naisen, iya roto malasa kasih. Itu kan kuto malasa Muhammad na mojek manyawai di masih satoki. Natana itu tuh, isa namit toje ta malasa. Agak tak kepedira. Magaga nih engkau naga perubahan. Jaji maga nih waktu tak pernah sunti. Pak Buraga ya leki. Hama. Maka sedangkan ibu. Oh ibu. Sedangkan taupet diisin na bawang. Naita na maruk kaki aja tata ini. Maruk kaki bawang. Nah bicara wedi kina gaporing ya orita na gapoki apalagi kasih narikoto malade nalasan na patatan itu tuh jadi ni ga doktor parisaki magaga ni jamba moki ga we wah aja na Raja Kutana
aku dingi langsung bawa mita kata ni ulunna arega babuana nareko iar pale boro napata illo doangen nareko to makada pale ustaz agatona kasih lo baca na gagawiseng namo al-fatihah na bawang nareko tabaca al-fatihah tabaca nih alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mi puang usompa ini to mi kasih wonroin milau tailo doangan ni to malasay puang narekwet di mo pi palik sehat paimang tapa sehat ni kasih nareko palik iya na palik na puak jalan talomo-lomo nga kasih ale sungun na kipam maseta pang napa ni talanjutkan ihdinas siratal mustaqim letu wala dallin apa taliwat-liwat itu nareko namo alhamdulillah itu natapa lai agam itu tapi gau jok katutup majelis taklim nareko namo al-fatihah dek tam bu iya roko jok kaki majelis taklim wasen tiwi kita se tiwi moki kata se bu tiwi moki inapa agali se na yorota se nomor seddi kalinga ka nomor seddi tiwi kibo engka amana wet dingi catak nareko engka yung kalinga yang kedua tiwi ki dui engka amana carian tanah yang ketiga engka tu akora becu tatiwi ya ro makadaki ustaz nadek nak kasih uite ko mabecu akurangi elopo isi tiwi mitoni tasa ya ro lopo pina kurangi aja ton si vela jok na mamauli tasa lopo nanti napa terangan minatong Manggoro, subhanallah. Ibu, selanjutnya, lokat tanaiki ibu. Iaro kojok kaki mita tau malasa, biasa ta ini agak tatiwirengi, bisikoi ga, betul? Biasa kan engkau mega bisikoi. Iaro kesin napa? Nareko tojok kami tato malasa aja nawasan na bisikoi mana tatiwirengi na sabab palingat tu iya merupang ngonroan naman re bo aga mi palik makesin ampelo tapi aja namplok kosong tali sekiwi magai supaya engka amana kasih na cinai iroto malasade napa ni ielingan misalnya makreto malasade wih macina kak sedih man rekonro ielingan nih tapi nareko bisikoi mana nih tidak mungkin wet dingi balu pa mayar bisikoi kecuali kok pak kios-kios semua wet ding aman na baluk mau pa imang subhanallah bahkan aga kesina nareko amplop mitiwir kasih tau malasade wedding aman kasih iya ro tau malasai kebetulan tau makurat-kurat duina nalo ni kasih melisaliwo pak bura kan madari tiaro ke rumah sakit madari engka pak bura de gaga koro nareko engka na duina wedding ni kasih melisaliwo makasih kesim pak burana subhanallah iya maneng iya ro bapak ibu wedding iperhatikan jangan sampai anu matandre mituli ipikiriki nah ternyata hal-hal kecil kita tidak perhatikan ibu salatullah salamullah ala toha rasuli salam
ala yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait bi ahlil bait. Alhamdulillah, subhanallah. Yang terakhir, aga yanaritu bentuk sosial nak nabi tak bapak ibu. Ia tu nareko engka tau mate, ia tu nabi tak bapak ibu jokka moto kita mate ni. Tapi engka yanaritu sekdi gurung pura napai taki nabi tak. Dicerita dalam suatu kisah, engka sek di waktu bapak ibu pura ia naritu nabi tak joka kisek dia tau mate, tapi de namelo ia naritu nasupajengi tau matewi. Ternyata bapak ibu maga na engka sek di waktu de namelo nasupajengi tau matewi nabi tak nasaba iaro tau matewi engka inrenah. Makanya ia tu riolo bapak ibu upojilan re ia naritu saisa jama-jaman nasek de tu matoah. Maga bapak ibu. Ibu. Ia tu riolo engka pura wita ya tu matoahku aki bulu kumba nenekku bahkan kadangkala nareko engka tau mate nareko nokni akiolo bolana tau matewe biasa tu ia roto mate ipalepa yolo. Ya kasih ipalepasi, ya kasih ipalepasi tapi katelu. Tapi madari engka makokoi wita ya dek na me majaran. Tapi loka makutana ibu aki akwehe amparita engka mau paga pura makwaro. Oh masih, alhamdulillah. Inapa ia turiolo bapak ibu nareko nakak ni ia rosek de tomate toma eneneta. Yang pertama nareko nakap napalepa pertama ada gorai. Engkaga pura napedire atinna ia reganewa si salah-salah tomatewe. Napa ni yakka ipanosi. Engkaga inrena tomatewe. Yakka si ipanosi. Engkaga ia naritu wasiatnya. Napa ni yakka paimang napa ipateru ia naritu aki kuburu ternyata bapak ibu. Nah ini yang akan saya bahas itu masalah indren. Nasabak makukwe bapak ibu megalandre pada tak rufa tahu samana nanggak biasa iro nareko engka indren nah. Bahkan kadangkala engka tu tahu narekolo imin reki balibolana pak kios-kios koromi balibolana malah golato gate ga kopi. Tapi season na lo inawaja korang kios ma belang dito gaga makarokwen. Iye alena tohan mindro na ba alena kalasi. Mak iya tu kasih pak kios-kios ibu tasang amma ni mega nasaro. Madari tu kasih 500 rupiah si 1000 rupiah 20 rupiah betuan na aga narikolo nimpa aja ikoroton kimeli. Ancana lo pimindran. Walhasil apa yang terjadi? De namelo nabita nasupajeng irotomatewe nasaba engka inrena metek mani Abu Qatadah sahabat aga nasen Abu Qatadah ya Rasulullah nareko gara-gara inrena pala ia tau matewe de tamelo supajeng wi taruh ia patanggungi pajai inrena. Makoto seharusnya ia nariko engka tomate ia pa ipat teru ijok kaki kuburu nariko engka na ahli warisnya anak naga tanggung pajai napa itiwi. Selanjutnya bajana purani ikut buru ia laput tomate mak siruntu inabita siwa Abu Qatadah
Yaro sahabat tanggung melom paja inren atau mate iwan ni. Aga nasan nabita sahabat. Pura ni gatawaja inrena ira iwan ni tau matewi. Aga nasan Abu Qatadah dek pa ya Rasulullah na iwan ni pije makro bahasana. Si senak bajana si runtu si nabita si Abu Qatadah. Aga nasan nabita sahabat. Pura ni gatawaja inrena ira sare esso tau matewi. Aga nasan itu nabita aga nasan Abu Qatadah. Purani ya Rasulullah aga nasan nabita alhamdulillah de tona tu nama pella olina lawat tomate kilalenna ku burue nareko purani tawaja betuan na aga bapak ibu nareko engka in retak na de tawaja iletu ki mate selama itu juga tu 50 oli tak kilalenna ku burue nareko de panawajai ya naritu anak tak ya regala kai tak monri makanya ibu tak dan pengekat ibu nareko masalah inreng idi malak de ugurai na sabab mega ibu-ibu mawatam mala inreng tapi ternyata idi waseng koromi mabela tapi kon kapalek kue pada fadan tu. Jadi maga ibu na harus tapodalla kaita idi moto masolak kamase nareko engka inretak na tulita sobu idi masolan bahkan nareko engka tau mate na engka inrenna de na waja iriwetun na tuo kolibok na tanay aga kajajian bapak ibu mati as-samonrin na fang Allah Ta'ala apalanna napake makamaja. Nareko engka yana itu tau pura mala indreng na capu apalanna aga sinapake makamaja. Teniana apalanna na saba capu ni tapi dosana ia roto ion rem mala indreng ia ronala tau pura mala indreng. Nauzubillahi min zalik. Summa nauzubillahi min zalik. Makanya Bapak Ibu bergayalah semampu kita. Ajak muaka masih tapasai. Ibu. Taruh niria. Naseki tawe matuna. Yang penting manya memua papinet dinge. Nasabak dekto na leluki indra. Taruh niria. Apa engkau tongoto hatu tahu nauzubillah. Mapak boting sebelah kanak bali bolana. Melisi warna kamumu. Mapak boting sebelah kiri melisi warna onyi. Kalamangan iya ro biasa kesuali namo sarojaina de tuh nawaja. Wih, ibu nareko engka tu inrang bo weniwi dek menamemak tinroy magai tuliman nawa-nawa ki agar dingufaki makka mahaja esoi tasedesela ki salah cek dek namo bali bola dewi engka tamunna maka ketok ya setoi tamut tak makre barak patagi koperasi na ya aru salah cek dek makre kasih lakai ta ibu ibu ulah bireset din nalelung asu ujangan daripada nalelung kalender nareko asu ujangan lelung lakai ta ibu mendre ibu lah pahaja malelung asu tapi nareko kalender lelung yu mana aja nih musa tanggal se di engke patagi borkang tanggal 5 engke patagi karpet Malaysia tanggal 10 engke si jatuh tempo motor cicilan aduh jadi dena tenapa pinat ding makanya dari itu sekali lagi saya sampaikan taruh niria nasek kita we mariawa yang penting manya menyaweh
Loki joka ma majelis taklim manyamo papinet dinge. Loki joka masuk pajang masiji manyamo papinet dinge daripada yaseng alewe tau sogi nasamanna mamo masiji detoneng ka ilija nasabak masapa tutu dingi fake makkamaja akhirnya indre minaurusu letu lesu ki pamasena fang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pada engka kisalamat kilino akhirat Bapak Ibu gangkana engka itu lesu ki pamasena fang Allah Ta'ala. Amin.